iyo ni imihana yose iri mu nkengero ya Gipupu. Imihana yose iri mu nkengero, ni ukuvuga ngo Gipupu bayifashe 100%. Iyo tuvuga 100% ni ukuvuga ngo bayifashe bayifatana n'inkengero zayo zose. Okay. Ubwo reka duhite tunyaruka hariya mu Mitamba. Intambara yabaye ejo, bamwe abanyamakuru bamwe bagiye bavuga ati intambara yabaye, ariko mu by'ukuri ejo nta ntambara yabaye hariya mu Mitamba. Ni abasirikare ba leta ya Kongo, leta y'u Burundi, za FDLR, za Maimai nishi bamaze kumenya yuko MRDP twirwaneho ifite imbaraga nishi ishobora kwigarurira Fizi na Baraka. Kubera ubwo bwoba bafata indi strategy, baravuga bati reka twige undi muvuno wo hagarika bari abantu, kuko kubahagarika ku isasu gusa ntabwo bishoboka. Bityo rero baravuga ati reka tubaburizemo dukubite hano za Mitamba. Ni dukubita Mitamba no kuvuga ngo ziriya mbaraga zari zigiye kumanuka Fizi na Baraka, barabanza bahagarare baze kwita kuri iki kibazo cya Mitamba. Bityo rero bitume tubona umwanya wo kongera kandi kwiorganiza. Ari nayo mpamvu rero ejo barashariya za Mitamba, ariko kera already MRDP twirwaneho yari yamaze kubimenya irabihorera. Kambasuze kandi mifurize igitondo cyiza cy'umugisha ho muri hose hatandukanye ku isi mwe mudukurikiye hano mu makuru yo mu gitondo kuri The King TV. Tubifurize igitondo cyiza ndetse twizere yuko mwabyutse neza. Tubifurize gukomeza kugubwa neza, ndetse abagiye mu materaniro mugira amateraniro meza, n'abagiye mu tuzi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Namwe tubayifurije ibihe byiza. Amakuru yacu rero muri kino gitondo turaza kwibanda muri Sud Kivu, aho tuza kubabwira duhereye ku munsi w'ejo, tubabwira uburyo Gipupu ndetse na Kaseke byabaye tombe ku munsi w'ejo. Ngira ngo nibwo umukuru cyangwa se umuvugizi wa MRDP ariwe Afande Rugabo nibwo yabyanditse kuri Twitter avuga yuko yabaye tombe utwo duce twombi. Ndifuza yuko twakira umunyamakuru turi kumwe hano ku murongo kugira ngo tuganire, utubwire uko bimeze. Nushaka kohereza Gipupu uze kugarukira hano za Fizi ndetse na za Baraka, ndetse ushatse wanatubwira n'amakuru ari kuvugwa mu Rusenda. Bwana munyamakuru, waramutse? Waramutse neza bwana munyamakuru. Mwabyukanye amahoro? Yego tubyutse neza, namwe n'amahoro. Natwe n'amahoro. Twaba twifuza yuko watugezaho ayo makuru muri kino gitondo cy'uno munsi. Uhereza Gipupu umanuka ugere hano mu ncamake nyine, ugere hano za Baraka na Fizi. Yego urakoze cyane. Reka tubanze duhera amakuru yacu muri Minembwe. Minembwe baraho bameze neza, bunyine situation yaho imeze neza, nubwo rimwe na rimwe hari indege za leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi zigenda zizenguruka se cyangwa zivogera ikirere cya Minembwe, ariko kandi ntabwo zivogera Minembwe hariya muri centre. Cyane zikunze kwibasira iriya mihana iri mu marango nka za Rutigita, za Gaseke, aho niho cyane iyi ndege ikomeje kugenda izenguruka. Ariko cyane hariya mu Minembwe ho hari amahoro kandi menshi cyane, ndetse n'abaturage batuye hariya bakomeje gushimira MRDP twirwaneho uburyo ki ikomeje kubacungira umutekano hariya. Bitandukanye cyane n'igihe leta ya Kinshasa yari ifite hariya mu Minembwe. Hariya abaturage ntabwo basiga akantu bagaruke bagasangi, ariko kuri none aha Minembwe rwose imaze kumera nka paradizo. Cyane ariyo niyo makuru ari hariya mu Minembwe. Ubundi kandi MRDP twirwaneho ikomeje gushiraho ingamba ku baturage batuye hariya zo kwirinda biriya bisasu byagiye bisigwa n'abasirikare ba leta y'u Burundi na leta ya Kongo hamwe na za FDLR. Urabona kazaga kenke za Mikenke n'ahandi henshi yagiye hatandukana bagiye basiga amasasu, amakompora, bityo bigatuma abana boyakinisha, bikaba bifite akaga cyane ku buzima bw'abana cyane. Ariko kandi MRDP twirwaneho yagiye yishyiraho ingamba birimo biragenda neza cyane hariya mu Minembwe. Ubundi kandi reka duhite tunyarukira hariya za Gipupu. Mbere urabizi ko twari twatangarije abantu tubabwira ko Gipupu yabaye tombe,
ariko nyuma yaho abantu baza kumva amakuru yuko MRDP twirwaneho yaje kuva muri Gipupu ija mu misozi ihanamiye Gipupu. Ziriya ni strategy z'intambara se cyangwa z'urugamba twebwe tutamenya, ariko kandi MRDP twirwaneho yarabikoze, mare kubikora bidatwaye imisi baza gusubirayo. Ngira ngo babonye Mitabu, Colonel Mitabu na Colonel Kamasa bariyo bariko baganiriza abasirikare, ubundi kandi banagaragaye mu mavideo bereka abantu se cyangwa bereka isi bavuga bati ndore hano neza, hano twamaze kwahuruka neza hano za Gipupu ni twebwe tuhafite. Kuko ababarirwa mu itsinda ry'Akagara bariko bishima bavuga bati MRDP twirwaneho na M23 birukanywe ntibakibarizwa hariya muri Gipupu. Biriya babikoze nko kubeshuza ari amajwi yose yagiye acaho bavuga bati MRDP twirwaneho bayirukanye muri Gipupu. Nukuvuga ko Gipupu 100% bunyine iri mu maboko ya MRDP twirwaneho. Bwana munyamakuru, ndi makuru meza dufite nuko hariho gukurikira ziriya ngabo z'u Burundi na za FDLR na za Maimai bafite kubakurikira ndetse no mu mashamba kugira ngo noneho iyi Gipupu bayirinde mu buryo ki umwanzi atagaruka abe yatera ibitero ahite abitera hano muri Gipupu neza hariya muri centre. Ubu no kuvuga ko Gipupu muri aya masaha iri tombe 100% iri mu maboko ya MRDP twirwaneho. Naho Kaseke nayo bayivuzemo yuko nayo ku munsi w'ejo bayifashe. Iyo ni imihana yose iri mu nkengero ya Gipupu. Imihana yose iri mu nukuvuga ngo Gipupu bayifashe 100%. Iyo tuvuga 100% nukuvuga ngo bayifashe bayifatana n'inkengero zayo zose. Okay. Ubwo reka duhite tunyaruka hariya mu Mitamba. Intambara yabaye ejo, bamwe abanyamakuru bamwe bagiye bavuga ati intambara yabaye, ariko mu byukuri ejo nta ntambara yabaye hariya mu Mitamba. Ni abasirikare ba leta ya Kongo, leta y'u Burundi, za FDLR, za Maimai nishi bamaze kumenya yuko MRDP twirwaneho ifite imbaraga nishi ishobora kwigarurira Fizi na Baraka. Kubera ubwo bwoba bafata indi strategy, baravuga bati reka twige undi muvuno wo hagarika bari abantu, kuko kubahagarika ku isasu gusa ntabwo bishoboka. Bityo rero baravuga reka tubaburizemo dukubite hano za Mitamba, ni dukubita Mitamba nukuvuga ngo ziriya mbaraga zari zigiye kumanuka Fizi na Baraka barabanza bahagarare baze kwita kuri iki kibazo cya Mitamba. Bityo rero bitume tubona umwanya wo kongera kandi kwiorganiza. Ari nayo mpamvu rero ejo barashariya za Mitamba, ariko kera already MRDP twirwaneho yari yamaze kubimenya irabihorera, itegereza ko bari basinga nabo barabitinya ntibadi basinga. Ariko cyane impamvu bagabye kiriya gitero hariya Mitamba kwaro kugira ngo bakomeze bakome mu nkokora MRDP twirwaneho iturutse ruriya ruhande rwa Pwenzero, kugira ngo idakomeza kwadi basinga ibe yagana muri biriya bice za Pwenzero ndetse na Baraka. Dore ko kera abaturage batuye hariya za Rusuku already bahunze, abaturage batuye kwa Rumanya bahunze, kwa Ngurube bahunze, Kizura bahunze. Nukuvuga ngo iriya mihana yose iri hepfo ya Pwenzero, nukuvuga ngo bose bahunze muri aya masaha turimo tuvugana, bose baragomange hariya Ifizi. Ibi rero bikaba byateye leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi polemique ikomeye cyane, bunyine bari mu bwoba bukomeye. Nukuvuga ngo isaha iyo ari yose MRDP twirwaneho yamanuka ikagera hariya Baraka, ndahamya neza yuko bari abasirikare batahagarara. Kubera iki? Kuko bamaze gukugwa umutima n'imbaraga babonanye MRDP twirwaneho ndetse na M23. Ico nibaza hamwe n'undi muntu wese nkurikiye ashobora kwibaza, ese MRDP urabona ko izafata cyangwa se cyane ko ku mbuga nkoranyambaga z'abatuye hariya za Fizi na Baraka ndetse n'ira radio ira za Fizi bakomeje kuvuga yuko ngo binjiye kera muri Baraka, nimba ari ubwoba bw'abari abatipega tubwa muri dusanzwe tuze. Ese bivanye nuko ubona ari intambara ishobora kubera cyangwa bahunze byararangiye?
intambara yo twovuga ngo ntishobora kuba igomba kuba kuko abo bagiye guhangana nabo nabandi nabo bitwaje ibikoresho bya gisirikare intambara igomba kuba gusa twamenya wenda nimba yoza kuremera se cyangwa ntiremere ariko mu bigaragara nimba ifite kuremerera hariya Ifizi kuko Fizi nivamo gusa gato bakibesha bakarekura Fizi Baraka ntabwo bazayirwaniramo kuko hariya ni centre iri commerciale ntabwo boharwanira nico kimwe na Uvira Baraka nivamo Uvira nayo ntabwo bazayirwaniramo nukuvuga ngo ingabo zose zari Baraka zose zafashwe zijanwa hano Fizi President Ndayishimiye yamaze kubimenya kandi urabizi yuko ubwo bagize defete Minembwe babirukana mu bice byose bari bahereremo babakubita ra point 0 barabahakura babakura ari azamikenke babakura nizi nukuvuga ngo babakura no mutundi duce twose bari bafite President wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Chilombo Gisegeti yahise ahamagara President w'u Burundi Ndayishimiye aramubaza se kubera iriya defete kandi ziko neza ariyo ingabo zawe nishi kandi zatojwe neza President w'u Burundi amaze kubyumva uko yumva uko agiye kugwa ku isoko yo kurimbura umunyamurenga aramubwira ati mpa andi mahirwe yanyuma ndebe ko nagerageza kareba uko nakwigarura kandi Minembwe ari nayo mpamvu rero yambukanye ingabo nishi n'ejo bundi urabizi ko aherutse kwambuka batayo ibarizwa mu nani ya komando n'ishamye rya komando bari barangije indi myitozo yabo hariya Ingozi mu ntara ya Ngozi barambuka bose bajano Baraka bamaze kugira hano Baraka baza kumenya ko MRDP twirwane ifite imbaraga nishe baravuga ati reka baje kurindira hariya Ifizi bwana munyamakuru waruzi impamvu bagiye hariya Ifizi babonye ko nibakomeza kurindira Baraka Fizi gafatwa aba basirikare ba leta ya Kongo ndetse n'abambari babo barabunizira yo guhunga kuko bazaba basigaranye zirimwe gusa yo guhungira hariya muri Uvira ariko se ko biri kuvuga yuko abasirikare basigaranye no zirimwe gusa yo guhungira Uvira birashobora kubamerera kakurya byababiri hariya muri Goma bamanika intwaro ari niyo mpamvu rero bavuze ati reka tuje hariya za Fizi dutegere Fizi turwanire Fizi nitunanirirwa Fizi ubwo tuzoba dusigaranye inzira itujana imisisi iyindi katujana imirimba ndetse hakaba n'indi zira ikatinga ikerekeza za Kalemi niyo mpamvu rero bahise bafata no muvuno baravuga reka dukoresha no muvuno wo gukura ingabo zacu muri Baraka kuko Baraka ni muri danger ahubwo baje guhanganira Ifizi kuko Ifizi nibaramuka bananiwe hariho inzira nyinshi zo guhunga ariko biravugwa yuko za Rusenda hashobora kuba hari umutekano muke cyane ko n'abaturage bagaragaye bahunga cyane bavuga yuko twirwana ishobora kuba yahageze na FCC bageze mu Rusenda aho urumva batabageze za Baraka urumva bageze mu Rusenda Baraka basigaye umwanya muto kugira ngo bagere Baraka ari nayo mpamvu rero hari n'abasirikare benshi ba leta y'u Burundi bari hariya za Kabembwe bamaze kumenya ko MRDP twirwane we yakomeje kugenda ibasatira bahise bamanuka hariya harimo mu mitima yabo harimo ikindi cy'ubwoba kandi cyinshi kuko barimo batinya MRDP twirwane ndetse na M23 kubera imbaraga bafite ari nayo mpamvu nani nkubwiye bahise bavuga ati reka dukuri ingabo zacu hano muri Baraka kuko niduhanganira muri Baraka tukagaragara dufite imbaraga nke ikizaba kigiye gusigara n'ukurira amabato kandi bato ifite ubushobozi bwo guteha biriya bihumbi biri hariya muri Baraka ubwo abasirikare babo benshi baba basigaye mu kaga ko gutabwa muri yombi ariko amakuru yizewe nuko bari kuvuga yuko Fizi rwose abasirikare bashobora kuba bahari ari imbarwa cyane ko byavuzwe yuko abarundi bahunze ku bwinshi bakimara hari barriere yabo yari iri hano za Kanguri
ndetse na za Nagiheri kumanuka kugera za Bibogobogo bivuga yuko za Kanguri hashobora kuba hafashwe abasirikare bagiye bahunga cyane kandi twagiye tubona amamoto menshi y'abazalendo n'abafardes bari kugenda bahunga bityo abarundi nabo baravuga ngo nta mpamvu yo gukomeza kurwana intambara kandi banyiraho bari kuyihunga none se twizere yuko hari abasirikare basigana za Fizi cyangwa hari gutyo nta basirikare bahari nkuko bagiye bahunga mu bindi bice bitandukanye. Bwana munyamakuru ngubwire abasirikare bazamutse mu makuru dufite aturuka hariya nuko abasirikare bari Baraka bazamutse ku byinshi kandi biganjemo abasirikare ba leta y'u Burundi na za FDLR. Yego nukuvuga ngo na makuru ahari mashasha. Aya na makuru ahari mashasha nuko hari ingabo nishi zazamutse bunyine zamaze kugera hariya muri Fizi. Uranyemerera ngushimire kubera ko wemeye kuduhereza amakuru muri kino gitondo cy'uno munsi wenda reka tukurekure kugira ngo uje muri za gahunda zawe zindi muri kino gitondo. Bwana munyamakuru wakoze cyane. Urakoze nawe cyane turi kumwe 5 kuri 5. Yego. Mugezi wacu arakoze rero kutugezaho amakuru yaratugejeho amakuru mu buryo bwihuse kubera ko yari afite umwanya mutoya cyangwa se mukeya bitewe n'ibyo yararimo muri kino gitondo ariko twebwe turi hano nyine kugira ngo twe kubica hejuru siko twe kubica hejuru twongere kandi tuse nkaho tubivuzeho uko natwe twabyumvise cyangwa se tubibona mu minembwe nk'uko yarabivuze ku munsi w'ejo biriwe neza ndetse n'indege ngo yari ikomeje kuzenguruka ariko nyine iyo kure ntabwo wenda yari yagira icyo ikora muri minembwe cyangwa se mu nkengero za minembwe ikindi bari kwitegura kuja kwikanisa cyangwa se kuja gusenga mu materaniro yo ku Cyumweru babyutse neza nta kibazo kandi bafite umutekano sesuye tuhere ku munsi w'ejo bundi abaturage ba Minembwe ndabizi ko ari uvuka kugeza ubu ngubu bari kubona ibyo barya bari kubona ayo mavuta ari kugaragara uzi ko bashizeho ukuntu ibiryo bimaze kumanuka bavuze yuko bimaze kumanuka ku rwego rwa 90 abandi bakavuga 95 kubera ko umuti w'isabune wari 60,000 ubu ngubu ni 15 urumva ko ibintu bimeze neza umunyu wari 100,000 by'amakongomani urumva kugeza ubu ngubu ibiro nukuvuga ngo agafuka k'umunyu k'isukari niko kari kugura 400 bihwanye n'ibiro 4 by'isukari ukuntu byari bimeze cagiye nukuvuga ngo ubu ngubu byaramanutse ubyumvishije agafuka ka 25 k'isukari kari kugura 400 n'ibiro 4 muri zira ntambara yaramanutse mu buryo bushoboka kandi bari gushimira MRDP hamwe na AFC mu buryo bukomeye cyane muri Minembwe babyutse neza bameze neza sinzi nimba hari andi makuru ushobora kuba ufite nawe. Minembwe abaturage babyutse neza kuko umunyamakuru yari amaze kubivuga nawe umaze kubisobanura. Minembwe abaturage babyutse neza kandi n'ejo biriwe neza kuwa gatandatu guhera ku munsi wo kuwa gatanu abaturage biriwe mu kanyamuneza kubera ko bari bamaze iminsi bari basa n'abafite ikibazo kijanye n'umutekano ikibazo kizwi n'abantu bose ubunye abantu bari baremye muri no soko haremye abantu benshi abafite ibyashara bari benshi ibyashara byarabonetse ubu nyine inzira ko ziragendwa abantu baje baturutse mu mpande zitandukanye ni ukuvuga ngo abantu bari benshi mu isoko kandi ibicuruzwa byari bihari n'abaguzi bari bahari kandi bari bishimiye umutekano bahabwa n'ingabo z'impinduramatwara arizo ngabo za revolution ya AFCM 23 na twigwaneho. Ukiri aho ngaho hari amakuru ku munsi w'ejo yabashije kugera ku uriya mugenzi wacu yarabivuzeho ariko hari amakuru twumvisha ku munsi w'ejo ni ijoro ry'ejo nyine bucari uyu munsi baravuze ngo amakuru agera kuri abantu bose nyine bakomeje kuyasoma aravuga ko mu majyaruguru ya Mutambara mu bice bya Kanguri Babinja niko yitwa Babinja Inagiheri kwa shefu Rusema Gatete
Kirumbi kwa Sebatwa no ku Imbogo nta muturage cyangwa itungo rihasigaye, bose bamaze guhunga. Wa nyuma ahagarariye muri Kabembwe. Ni ukuvuga ngo ino ntambara y'impinduramatwara iratangaje. Hari agastori kamwe abasirikare bavuze ejo bundi bakimara gufata kuri point zero, hari umubembe wari uhari wari usanzwe acuruza amandazi, ngira ngo urabizi ko hariya abacuruzi bacuruza amandazi, bateka amandazi, hariya bazabunguka cyane. Uvuga ngo yarasanzwe atekera aho ngaho, ariko abazalendo abaFARDC bakaza rimwe bakabagurira cyangwa se ubundi bakabifata bakagenda ntibamwishure. Abandi bantu bose barahunze munsi ya za point zero, noneho iwe ntiyahunga. Nuza twirwanaho basanga nyine ari guteka amandazi n'umwana wiwe, aramaze se kubera utahunze wowe kandi uri mu bwoko bw'ababembe. Arabasubiza ngo kubera yuko azi ko MRDP ikibagenza ari amahoro, nta kibazo c'abaturage bafitanye. Nuko niyo mpamvu atahunze. Ni ukuvuga ngo abaturage bose bari guhunga. Hari radio iba hano Fizi yitwa ngo nayibagiwe radio kuno yitwa, yatangaje amakuru ejo bundi kuwa gatanu cagiye ni kuwa gatanu bavuga yuko zakangura ngo hagiye gufatwa cyangwa se abasirikare barwanye. Abaturage bose barababwira ngo MRDP yinjiye, nako yavuze AFC ngo yinjiye hano zakanguri, ariko ngo iri kwica abaturage. Biyo ngombwa ko abaturage benshi bahunga. Ni nayo mpamvu muri kumva abana abaturage batuye hano za Mutambara, za hehe na hehe, bose bagiye bahunga. Ni ukubera iyo radio amakuru yabashije gutangaza. Ariko ku bantu benshi bamaze kumenya gahunda y'abasirikare b'impinduramatwara, nta gahunda yo kwica bafite, ahubwo bafite gahunda yo kongera kwishira hamwe, umukongomani akaba umwe. Ngira ngo urabizi kuko hari ababembe n'abafurero bashigikiye kuko intambara yarangira. Ariko nyine kubera ko abakuru babo nk'abayakutumba, nk'abangoma nzito, ibo bashigikiye kwicwa kw'abanyamurenge, bakomeza kubabwira ngo bakomeze barwane. Ino mpamvu ari intambara nyinshi ziba hagati y'abafurero n'abafurero n'ababembe ku babembe, kubera ko hari bamwe badashigikiye ibi bintu. Ngo bamaze kubona yuko amahanga menshi ari guhagurukira abanyamurenge kubatabara, cyangwa se bavuga akarengana abanyamurenge bagenda bahura nako, biba ngombwa yuko rero bavuga yuko bagomba kwitandukanya nabo, bakagira uburyo bashobora kuba bahura n'abanyamurenge ntibagire ikibazo kindi gishobora kuba cyatuma barwana. Amakuru shaka kutubwira, hari ahantu yitwa ngo mu Rusenda, bwana munyamakuru, kugira ngo tuze kugana muri Uvira ndetse tugane no mu murwa mukuru Kinshasa, tuza no kuja ku musozo. Ndashaka kutubwira hano za Rusenda, utubwira uburyo biri kuvugwa. Ngira ngo babonye abaturage bari kwiruka nka cyane, bari guhunga bavuga yuko ngo AFC hageze. Ndashaka uko atubwira amakuru tuzi nuko twebwe bakiri hano za Kanguri na hehe, bataramanuka bataragira na Fizi, ariko bari kuvuga yuko ngo bikanze hano za Rusenda. Bimeze bite? Na hano hameze gute kuri wowe wahageze? Yego bwana munyamakuru, amakuru ukuntu bimeze nkuko wari umaze kuvuga, gahunda ni ukwiruka, ibo gusa ni uguhunga. Ubu nyine ntabwo ingabo za revolution, ntabwo ingabo za MRDP twirwaneho zirimo guhangana n'umwanzi, ahubwo umwanzi wenyine karahunga. Guhera aho wari uvuze za Kanguri ukamanuka ukika mu Rusenda, n'iriya mihana yose hariya mu babembe. Ni ukuvuga ngo abaturage ko barahunga, bari mu guhunga nta n'intambara ibaye, bagahita biruka bagahunga kubera politike nk'ibyo wari uvuze by'itangazamakuru batangaza, bakavuga ngo abaturage barabisha, ukama basanga umuhana abaturage bose bagiye. Kandi MRDP gahunda yayo ntabwo ari gufata imihana, iyo ntabwo ariyo gahunda yabo. Ndetse na Colonel Kamase yabisobanuye ari hariya mu Gipupu, yabivuze twebwe gahunda yacu ntabwo ari ugufata imihana, ngo umuhana ngo twafashe Kanguri, twafashe Inagiheri, twafashe hehe. Ibyo ntabwo ari byo target yacu. Gahunda yacu ni ukubohora abaturage, kubera ko abaturage batotejwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, batotejwe n'abariya Barundi bari hariya.
dusubiye inyuma iriya za Gipupu amakuru numvise nuko abaturage bakubiswe barafungwa bagirirwa nabi ndetse batanga za amande mu Gipupu mu Gipupu n'iriya hirya ndabona ni hakujya rwerera hanyuma n'inepfo niko bimeze ni ukuvuga ngo hariho ibinyamakuru bikorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa bigenda bibwira abaturage iyo mihana kubera ko basinzwe ziriya ngabo zabo zasinzwe guhera kuri Poezero za Gakenke muri ya mihana yose basindiwemo bama biruka ahantu hose ntibari mu guhagarara nta guhagarara ni ukuvuga ngo ingabo za revolution aho zigeze batwigwaneho bagera hariya ikangure bagasanga abantu baragiye nta baturage bahari urumva twigwaneho ntiyo kwicara aho hantu cyangwa ngo gumaho ahantu nta baturage bahari bari no gukangurira abaturage baratuye za Gipupu ndetse no kugeza za Gaseke ko basubira mu byabo kuko habonetse imihana yose none twigwaneho ibo bagahita bakomeza bagatambuka none uyu munsi niho twabonye iriya video y'abaturage bari mu Rusenda bahabiruka babahunga nuko waringa bari mu kwiruka babahunga ariko kandi si waringa ingabo ko ziramanuka nyine ko baragenda ariko kubera ukuntu ibo bakenengwa abaturage baguma aho ngaho abaturage bagume mu muhanda bareke kwirukanka abana abadamu ko bariruka baje hehe n'abasaza bakuze bagomba kuguma aho ngaho barangiza twigwana bo bagende birukira inyuma yabo uko niko bimeze hariya rero mu Rusenda ubutaragera Ibaraka ni ukuvuga ngo uvuye za Makobora na za turiya duhana tw'ababembe nyine twariya Makobora noneho mu Rusenda ugahita ushika Ibaraka ugakomereza Ifizi mu Rusenda rero uyu munsi niho abaturage bagaragaje ko bari kwiruka bari guhunga ngo ibitero byabagezeho za twirwaneho ariko twirwaneho ntabwo ishaka kwica abaturage ntacyo ishaka kugira neza n'aba abaturage ahubwo irashaka kubarindira umutekano ko mu yindi mihana yose yafashwe iri hariya yose yafashwe guhera za Gipupu za hehe hariya hose twirwaneho ibarindira umutekano bameze neza yego tugana ku musozo rero hano muri Uvira baherutse gutanga itangazo ku munsi w'ejo ku wa gatandatu baherutanze ku wa gatanu nijoro urumva abantu benshi baryumvishije ku wa gatandatu ku munsi w'ejo washize bavuze yuko meya w'umujyi wa Uvira yitwa ngo Kiza Muhato yatanze itangazo yuko ibikorwa byose yaba ari ibirori yaba ari amaresitora utubari ndetse n'amaboîte de nuit yose atagomba kurenza saa sita z'ijoro kubera umutekano uri hariya mukeya bavuze yuko nta gikorwa na kimwe cyemerewe kurenza saa sita z'ijoro ngira ngo amakuru yo muri Uvira harimo umutekano muke kubera abaturage benshi bakomeje kuhahungira ni nayo makuru tuwafite twambuke tugere Kinshasa tugana ku musozo bwana munyamakuru hari abagabo b'utugara ngira ngo wenda nibo bari kuvugwa cyane hano muri Kinshasa umugabo witwa Kongora amerewe nabi kugezaho buri cyo avuga kuri Twitter agashiraho gusa darapo ya Kongo n'utundi emoji tugaragaza nyine gukunda igihugu na bariya baje gushimira ndayishimiye niwe bakoraga ngejeje ubundi baje kumushimira bariya baje kumushimira noneho barangize bakosana impamvu yatumye bakosana ni ukubera ko ngo batabanje kumubwira batabanje kumumenyesha ko baje gushimira ndayishimiye urumva ko bari baje kumubwira ko ndayishimiye arindiye abanyamurenge umutekano yabacungiye umutekano abanyamurenge bameze neza bamushimira nyine ku bikorwa byiza akomeze gukora hariya imurenge barangize baraganira babaheza udufaranga tuvuye
ariko bibabaza uriya Kongolo, biramubabaza kubera ko batamuciyemo, kubera ko n'izo faranga zatanzwe ntabwo zigeze zimucamo ngo amenye ko zatanzwe. Ibindi ari amagambo yose kuva nyine icyo kimubabaza ahafatira ntuze uriya Munigantama, aramufata asa n'uwanze ko Munigantama akora, kubera ko hariho operasiyo bari baramuhaye yazamutse gukora ishikira feringa. Arangije Kongolo yama bifata arabyica, ijya ntuze Munigantama afata ijya proje bari bamuhaye yose Munigantama arayica. Sinibuka operasiyo yayo ukuntu bahise. Okay, sindikibuka nanjye operasiyo ukuntu bahise, gusa aba bagabo biravugwa yuko bishoboka ko hari amakosa Kongolo yagiye akoresha perezida bitewe na speech yari afite kuvuga ahantu, akavuga ibitari byo bitewe n'uburyo Kongolo yamuhaye raporo. Tugana ku musozo wenda wo muri kino gitondo cy'uno munsi, kugira ngo tuze gukomeza kubashakira amakuru yo kuri kino gicamunsi cyo ku cyumweru, ikiba cyose haraza Fiz na Baraka anytime hashobora kuba imirwano bitewe n'uburyo Kongo ubwo yitangarije ko iri gushyira abasirikare kugira ngo baje guhangana